sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kas iti sigod makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkanbiag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig wenno naessem a dumngeg iti drama. Ngem iti naminsan nga aldaw nga agtugtugawak iti arubayan mi, nangagak ti maysa a drama a madama iti adengdenggen ti inak. Isu nga rod tinangted iti turad kanyak tapno ipatulod ko met toy pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang ted adal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nakaring kayo pa yung gayam, nanang. Katun na. Kit-kitam lang aruden ang madamatin naw ko. Natural ang nakariing ah. At damot ay agin inaw ang nakaturog. Uwan na niya. Kat si Kangay. Hay, anya day tangot mo. Kasla di ka nagdigdigos iti makadumingaw. Na, saan mo da? Nagdigusak mo titigal mananang ah. Da kayo ganda man. Nagdigos ka, ngam di ka mo nagsukat. Nagsukatak mo ta. Angutan nyo. Nagbangluak tupay. Ninana ka talaga. Agawid ti girlfriend ko nga day di Canada. At dayamot girlfriend mo. Naitagit nga minti mati ka da kayo nanang. Awan pa mati yung kalyak. Ay kanupod no nga da girlfriend mo. Di nasaya. Adda nga rod. Isu nga ikandak man iti igatang ko iti pantalon ken t-shirt. Tapno kasla di sintiak madama pan mga sabat ken guana. Ay, unay kan ay Gerald. Laklakayan ka na nako. Pangaasim ka di at agbalbaliw ka mutten. Saan apuro arak ti pangigasgastusam iti kwartam. Agurnong ka kidimot para iti masakbayam. Ninanang met, saan nga arak ti pangigatang iti kwarta daw dawatag? Patpatsam, di nakman ululbudan si ka Gerald. Alamot tan ananang, ikandakon. Malawunan, ikan ka intun bigat. Basta in ka maturugan tanay, rabiain. Manang, amang ano dapat extra cellphone mo dita? Cellphone manan? Sa dino ngay manan tinangi panam itiintad ko kang kaidi. Natinag ko nga rod, idikuan na LCD mo tayo. Natinag mo, wano? Intupak mo idinabartek ka. Ah? Saan mo da manang? Panggapwak kumamot ngay amang itupak. Isumat ti kunada. Intupak mo kanong idinabartek ka. Ay na, saan apod no dahi tamanang? Siyak ti kabsat mo, iso asyak nga ron ti patyem. Saan kat adag iti ibagbaga ti sa bala tao? Saan ka kumangay kan? Angam gaputa maibabaon kamet, ali itid ko tinagsukatan ti kaanakam. Ngam ne, maudin da ito'y nupukawan kanda da ulempay, makaamu kameten. Talaga nga awanan namnamaam kanyak. Wan manang, ikari, ay wanak ti cellphone nga itid mo. Rumbang na lang tanay, sayang met. Adon ti sinayang mo a cellphone, Gerald. Nagganas ti biyag. No at da kwarta man niya, Pards. Ay, wala. Hayahay ko naman. Akorder ka manin, Tanayin. Awahanin inuman tayo. Ay na, huston di na inom yo, babaros. Agawid kayo kay Dimitan, tagsara akon. Ay, sana antay. Mangtag ka pa iti inuman may. Taray, narigat ti mabitbitin antay.
Wan mat ngagpaison tay. Kakaiso na nga doon tayo kwarta ni Gerald kita. Wan angam na barbartek kayo. Saan mat nga idaw-dawat. Angam ang mga nuga po itinalaos a bartek yaw. Kat adapay dakis ang mapasamak kada kayo. Makabasbaso laktupay kidain. Di ka kadagda na gante. Tawan da ka sa mapasamak ka na kami. Alaki din. Ikan na kami ni Tarak. Ang bayad kami magkaya. Na. Kungarot Alan antay. Mangtag kan. Ato ti kwarta ni Gerald ita. Di oray ibusin mi pa'y tila ako maara kita. Imelda Bagard! Imelda! Apay aya rumyaw. Itay kapay asaw-asaw dita. Anya day jay aya. Ayan tay motor ko. Na, jak mo Usarag aya ta motor mo. Taapay asyak ti pagbirukam. Saan aya nga dalaang mat iti nakaiparadaan na? Awan nga rod. Mapanak ko magumatang iti gasol. Ngam awan moten ti motor. Jak mo Amangan mat no inusar ni Gerald. Daytaken manen ti kunkunakon. O saren na ti nay pakada. Anya ngayon to sarak ita. Ay, makapasron na talaga dyanak mo. Noornungan na kumamot ngamin ti kwartana. Di makagatang mo't iti motor na. Urayom labiitan Amangan no importante tinangusaran na. Importante nga mo't. Tanya kumangay ti importante apapanan na. Inusar naman aanapan na kiinom kunam. Isotamok. Mabit lang tawagak ni Gerald lakay. Nasaysayaan pa. Ala, awagam nga roday. Ibagam tagong ungatak. Ibagam tayo subli ng timotor tanay. Awan usarik amapan gumatang iti gasol. Hay, oo na yan. Tumaktak iti trabaho. Ay, unay mo tinaya. Ay na, ayan tay bagkong. Ay, Apa yan bakit? Agdardaras ka may. ay na ni Gerald na-aksidente ka numanan iti motor. Intaray da iti ospital. Manan? Ay una hindi tatao. Talaga asan ama didigra. Kahit ayan nga ikano di motor. Ay unay kamutan, Romeo. Imbes ajay anak mo ti kumustaam. Saan? Tamas ununa umpay day ta motor. Ha! Kasanaw, kat nagtangkan mo't ngamin ti ulo na. Gunggunan na ata saan mo't ngamin ang mabagbagaan. No tiyempo ti ragragsak, puro dagiti babarkada na ti kakadwana. Ngam no tiyempo ti rigat, datayo mo't lang ang pamilya na ti marigatan. Wan, ngam uray no kasta. Oh. Anak mo pa'y laang dayjay. Anak ta ni Gerald, Romeo. Ala, unan. Kaano pa'y kumana nga bakakin ka? Kat, kumusta ka nun ni Gerald? Hadya ka mo. Barang ano saan agrabe ti tama na. Sige, tagrubuatak biit. Mapan ko kitaan ija ospital ni Gerald. Gerald, tatang, no awan mo't importante apapanam, agtali na kalaing dito'y balay. Di ka pa'y rumrumwar. Uno saan, sumurot kalaangan ija talon, tatulungan na kanagiti matrabaho ijay. Sige tatang, sumaruno akin ton madamdama. Aglaba aklabi, naurnong ngamin timurang ko. Awan sapay kidin isuot ko. Sige, sumaruno kan tong arudan. Urayam ti iluto ni nanang mo, tay balunan na. Mangalakan tumutin iti danom. Wain, tatang. Di mo't adda pa extra a cellphone nyo, nanang. Buludak man pa'y. Isublik mo't lang adagaw sa apaman ang makagatang iti baro. Taapay. Sa di naman ang tinangipanam iti cellphone itad laang ni manang mo. Napukaw na rod, nanang. Diyak amon sa dino tinakapukawak. Ay unay kan. Manon a cellphone ti pinukaw mo. Namin ano kamutin an aksidente. Ngam natangkan latamot ti ulom. Aginggat ka ano akasta ka anak ko. Urayom ka di pa'y nga dadakdakas ang mapasamakan ka sa kanto agbalbalay, ha? Ni nanang mo't cellphone lang ti damdamagat. Ngam nakaadu kayo manin iti sermon. Kasanumot nga main kat di mo matamo ti mabagbagaan.
Laklakayan kan, ngam di ka mo't agpampanunot. Ay na, apay di kay pala na irwam aya. Talaga akas ta tibiyag ti baro na nang. Hay, jak amukan ka, Gerald. No di ka pa'y laang agbalbalaw. Amangan no saan laangan a cellphone ti mapukaw mo. No di kat agraman direksyon ti biyag mo. Akin ko kwa kadagitoy bakit? Anya dagita ay alakay. T-shirt ken pantalon man. Barbaron sa ta naka-plastic pa lang. Ay, jak amo Amangan nukukwa ni Gerald. No kasta, saan asika tigim matang kadagitoy? Saan? No siyak tigim matang ay katapay adamagak pa'y no anya dagita. Hindi. Sino ngay nga ron tigim matang kadagitoy? Ay kat ni Gerald siguro Damag ko ka nagsweldo da ka no iti construction iti Sabado. Ang mga no inggatang namut iti bado na at tinasweldo na. Aya, ay kat nasaya at mo't nga rod no kasta. Oray kas kasano, at dalat tamot nasaya at nga inaramid ya anak mo. Dinamag mo kumaan no manuti sweldo na. Tanood dapay na bate, ibang kom iti savings na. Iti kasta, at dan tumot bunutin na no bilang tagkasapulan. Ay wunan niya. Damagag tuman nga agpayso inton agawid. Barang adapay na bati iti kwarta na. Isupay nga itinag ko iti savings na. Kasano, Pards? Adupay ka niti budget tayo dita. Ay ganda dupay Pards. Agurder kailangan ka ni. Di kaya agdanag, tas siyak ti makam mo. Sigurado ka? Uwin ko nakalangaro din. Auntie Claudia, mangtag ka man pa iti 2 botelyang arak. Sige, ikang kapay. Nga maudin da ito'y tanday, rabiain. Amuyo mo, ada curfew. Agawid kayo, taijay kayon balbalay yung aginom. Kasano nga, Jomar? Adamat ka no curfew. Adula amin dito curfew. Mabalin kayo nga ikan iti arak. Ngam saanan adito'y istur ko ti paginuman yaw. Kasano? Ijay tayo abalay yung nga ituloy ta ginom, Jomar. Ay, katwalaan pa rin. Day talaga yan. Basta gumatang ka iti ado nga arak. Kan mga alak ka iti mapulutan mayatay. Sige. Adupay mo't kit di kwartak dito Ikatang tayo iti arak and pulutan, pare. Walaan. Iti raman tayo basto pang talong aldaw nga inom, Pards. Ayaw na. Di uray pa'y makadomingo. Anya, natinag ko nam. Ay naimbag ano saan anabukulan wano nasugatan. Kahit sa dinungay nga ron ti ayan na ita. Kasano ti kasasaad na. Ay una yun day taatao. Mala, pakibagaman nga raw taagawid pa'y lang dito'y balay. Sige, balasan ka, katagyabanak. Sige, bye. Sino jay mawag bakit? Kan asino tinatinag adak na kamatam? Ay, asino pa'y kumangay ni Gerald manen Tapay, nan ano? Anya man ang tinaramid na ya? Natinag kano itinagturugan na atugaw ijay balay da Jomar. Idi kita enda, nagdiritso kano meten anatulid iti bakras. Ay, oo na yan. Kumusta ngay gano? Adda kano met ijay istor anak katugaw. Nabukulan kano, ken adda gasgas ti bukot ken siko na. Ay, kastamot laki din nakanayon ti madamdamag may papangan ko ana. Nakababain pa higit din kadagiti karuba. Ay, wan nga rod makapa-stress pa'y kit din. Makauma pa higit din No san pa'y lang nga matitigra. Jack Amon at talaga Imelda. Nasaya at matanagawid kan Gerald. Tata? Ibagaman kaniyak nuan niya ti kayat mo mapasama kiti biyag mo. Ha? Kita man ti kasta nga itsuram. Apay, kay kayat mo ti kasta? Adda bukol ken adda sugat iti bagbagim. Mangmangan kamit iti inal daw.
Saan mo mat aparikot ti agluto? Tadda kami mat nga aglut-luto kininanang mo. At damot dagiti kakabsat mo. Nasisingpot kami mat itikunak. Ngam, apay nga yakasta ka. Tata, okay lang mat amakibarkata ka. Ngam pilyam mat ati pakibarkadaam. Saan ada kita bad influence? Naragsaklat tamot ti biyag nga uray awan ti ato abarkada. Tinapatag, adda pamilyam amang ipatpatag ken mangayayat ken ka. Lumaklakay kan, Gerald. Saan kan nga umububing? Uray da kami ken ninalang mo. Bumakbaked ken lumaklakay kami maten. Kasanukan tulangan intun awan kami anak ko. Asinon tulangan, timang kita ken magisakit ken ka. Pangasim ko ma, tagbalbaliw kan anak ko. Dumngag ka iti may bagbagaken ka. Ngamin, para matlaang ken kadagitoy. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amin, Gerald. Nadamag mon, tinapasamak kin ni Gerald, manang. Adda kanumot di da nagkinaawatan kin ni Arnel, iso a nagboxing da. Wen kanu nga rod, ngam binuya kanu laang mat ni Jomar, di man laang mat naganawa. Wan nga rod makita man no saan pay laang agnakam ni Gerald iti dayta na pasamak. Limtag kanu kat ti subsub na. Nabetak pay kanu ti kanawan amatana. Ay, kanayon mat akasta, ngam saan latamat nga agnaknakam. Madamdama, adan tumanan ije balay da Jomar. Wenno saan, agkakadwadan tumo laang manan nga agiinom ije istor. Wan nga rod sapay makapasurun ti kakas na aklase ti tattao. Sadan tula am mo ti tao no adda kwartana. Ngem no awanen ko kwartam, ay na, di da kan pagan ano. Hay, makapasurun dagita akaaruba. Day takat nga rod, day ta ti realidad ti biyag ako nada. Sapay la kumaa, taag nakamatan ni Gerald. Ay na, awan lat amukon manang. Kat no nagtangkan mo ti ulo na, di na amo ti mabagbagaan. Maumaak pay kit din. Jak amo numaasyanak when numasurunak iti kastang ugalyan na. Agnakam to siguro inton maladawon ti amin. Kabalan ba'y ka ditag maneho iti motor, Barts? Oh, yes! Siya, pwede ko ng balay. Kabalak pa'y Bards. Sa anak pa'y alabarte kanya. Natundas pa'y lang, di pa nagkita ko. Ay ganda, pagantarong nga rudin at motor mo, tama pantan. Wala. Ala, kumpad kan Bards. Tapatay ba kong timotor? Uy! Inlayado mo sa Barts? Di nga ka tanang. Takabisado kong tikansara. Relax ka kadilaan, Bards. Kapag lang nagmaniho ko lang maning. Oo, sige. Sige, di makamo, Jomar. Gusto mo git Tamakadahanong dadagos na Aggagatelan lagi ti palad ko. Marigrig na ka mga baktay-tay ti sugal di jalamayan. Wala, Bards. Oras ka, marikrik na tayo na. Sigurado mga bakta. Alala. Partakan pa yung karon, dagpataray, Bards. Wen, Bards. Bards! At ka mo sa bata, Jomar! Ipaigil mo! Makapit kay panipela palay. Sabihin ko na lang. Abay, kasladyak may garaw ti may sasakak. Alay ko, nagdasakit ti pagbagig. Ay, talaga di mo maigaraw ti may saasakam. Ngamin awanon, pinutad dan anak ko.
Anya? Iso ngamin kanutin na itama iti lando. Kat naderder ti tulang. Iso akapilitan a pinuteden ti doktor. Anya? Sana lang. Sana puno na ita. Sana. Ay, dayto yun ti kanayon mi nga ibagakan ka, Gerald, anak. No dimngag ka kumakada kami, saan kumamot ang napasamak ti kastoy kan ka? Nanang, ni Jomar, mabaling ko di ang makasarita. Sa dino tayan na. Ay, awanan ni Jomar, anak ko. Natayon. Anya? Kaasi mo, ta saan na nailasat ti pan naka-aksidente yo. Saan? Saan na mabalin na ito? Sana na. Nagasat ka pa ilang anak. Ngamin si bibiyag ka pa'y. Kat sapay la kumata di mon sayangan ti may kadwa abiyag mo iti awan ka kan na abanang. Agbalbaliw ka babaen iti aramid. Saan ka nga iti saulaan? Mga barwanan ka para iti napimpintas a masakbayam. Gerald, anak ko. Natay ni Jomar, kat siyak napukaw kumat ti maysa asakak. Ay ayak unay ti bagik, gapu iti kastoy a napasamak kanyak. Makapagnaakmet, ngem artificial ti maysa asakak. Numaminsan mapukpukawan nakpayan iti namnama. Ado ti saludsud ko iti bagik. Kasanuak pa itan nga agpamilya. Kasanuak pa yan ang makaasawa kat kastoy matan ti kasasaad ko. Adapay nga ta mangayat kanyak, adapay nga ta napintas ang masakbayan nga agur-uray itikas kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald, di mo ay ayan ti bagim. Mang panunot kakit di kadagiti banag tapno maliwliwam ti bagim. Saan agaputa napukaw mon ti may sa asakam ket mapukawan kametten iti namnama nga agbyag. Ikam iti pateg ti pamilyam ta isuda ti numero 1 a mangipatpateg ken ka. Saan metket adakes ti makibarkada ngempilyen tayo kuma ti pakibarkadaan tayo. Usaram ti may kadwa abiyag mo iti nasaya at awagas. Ipakitam ti pudpudno a panagbalbaliw mo, saan laeng nga iti sao, no diket iti aramid. Alakastan pagayam, Gerald, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag